kashnong mautnum kadei ka weina kishnong kabala rimtam Hariboy district. Kata nadu wala seng yaka nadu usnem khat khandai spa arpusau. Kikur kibla seng nangkong yakane kashnong ki kentup yakakur nong kakur siem nong shai, kakur maring, kakur singkli, kakur lapang, kakur charla, kakur siem barngar, kakur lengdo nongpo, kakur nong mali, kakur nongkling, kakur makri, bat kakur peri karo. Hakan ne kejingdap shispas nem jongkane kashnong mautnum gila bansaki shibun kejingkala hak baydei bakaroy kapar haki babun kiliang katkum kejingbu jingkhen bat kejingtho nagashnong mautnum kata nadu usnem khat khandai spa arpusau hadu usnem hajar arpusau ki kerteng jongki rang bashnong kilong kumne harum uphanwel singkli maji serling siroy nongkling klestor sim makdo joverwel lapang orenson makri Robinson Makri, Nishan Maring, bat uba bat hok nong mali. Bat benta kasngi ka khasaw tri unailur hajar pusau ka dorbar snong mautnum kalayo ban plino ya ka ying dorbar ka patmai ha ka ne ka jingdap shispas nem jongka. Bat ka ying dorbar ka bala tei penitenan bat ka ba isong kun shikade ha ka ne ka snong bat ka bala don bun ki jingdon jingem ki badon kam kat kum ka ne ka juk. Ya ka jingpli ya ka ne ka yingdor bar jong kasnong mautnum lawan ban pli da Dr. Celestine Lengdo MLA ka Umsning constituency ubadeiru advisor to the Department of Home and Police Government of Meghalaya ha ka jingya don rangkat Raja Brahma project director DRDA babu CBCM ubadeu chairman ka right sansnong badhok nong mali rangba snong kasnong mautnum ki officer baper ka district ki nongkit kap snong lembat ki pajba nong song snong jong kasnong mautnum kung kadak bala pli adi saing berbar te kala ya beras kanta tamba a complete finishing kadai benta de kung kadak kerpat yu project director batlang ni kan ale mas kung ka jingkit bok ya kasnong kathaw khap yu report ka office jong ka executive committee jong da basnam bidang soha ya phi ka jingpalai por ka jong phi ban penlong ni kene ka jingalang ka jungi ka basa jingken mau ka jingalang ki ka bashis pasnam jong basnam mutrum bangiyo ay kene ka darbar hall ka bapura ka balabiang ana kaliang office jong basnam secretary snam kumjo executive committee kumjo kene ka hall ngidon ro ki guest room atli ngidon ka kajakasyan bat baro kaja lingba ka jingitre lang medong ki way po way unong sumsilong jang basnong dunong MLA baron borong jungi yung pao yung somo bagkerpang yung pi na kajingkerman kabapiwan kabuar pangirap sinong nakajing ngay kabaskam kajingkerman baskam may kajingana kajong pi gilaya sikmat kap bat kalong kumne kumakalong nomar bangismo idon kajingkerman kabaskam ba gila ban siu iki bisa di badangsa habede bat kene kajingna jungi pi dorba Giban baru kati semua ikan basnam pareng ki belas dan ki kene kakam na kawai kesenam sekoi kesenam na kawai ka por sekoi ke por basnam kiat mansna kene di Iloban giban baru kati semua ya ka BEC ka bamenta hakili ki laisnam ka bangilayrap na kat kabala kawai ke longying banwan panisibata basna kene di Iloban but kibabon kibenta kibelas kiba kaidoba gila pendep membaca BC but ka eksekutif ka penpau di semua kerpang ya iba syambon nongling baladang yarau menta bunai ka dailak ban pendep ikene kaidoba pangit hak man seu ka zorbar sinong sei bat kiwe kirumba ba sinungrum Rupilayara batuwi bat baru sa hisnong ladar banta ban pelong ikin daging terbar kajungi kung mangilong banta badai kan senya kajopi ini kinongilang kasi senya kajopi ini executive committee pela ini ban pendap ikin daging terbar kasi kung mulai langman to secretary kadar basnong madron kadon kalanti ban rakhe tindak sispas nam jo kasnong bat limba jingo ajungi daging terbar ketika way na kajing job kung kinasong sidong hakalian kabangyo ala kajong office trikam kapapura
jom kesnong betau jom Tan ka jing ai ku play Henry nga snow sarong banwan banya snokti banya don benta ha kane ka sngi ka bangia khap ribon ya kane ka building hoi ka layeng la slam te Henry ka lipstick ka cream ka jing pensat snyo mo baro kidang sateng te Henry menta ka sngi lapen ibu iping bat kaktin pareng gaong kita ka ying dorbar ka balalong complete mari rung hang ni ngapit ya kanai kami ngaong hapo donut lajong ngathrai lada liwat ha ka perthei barok gawe hinom yo kung kane kadai kane one and only piece mo ngathrai ni habet hakti ya ko pensna kalau unik kalau pula bat kalau ru ke ke basong tenat banyak snow na irama snow ba une ure uding so manil ubala sispa snem tam te uding lada umla syu banai so ru udang la pat banai kamen ba un kala long kamit ke badon burong na kabanta kane ke ying dorba kane ke ying dorba meneng alaong ya i project director di RDA Mbak Brahma ngong don bok bakiwan nga ngalaklet ban khot teka dorban snong kalak khot ka komitmen jonga kalong nyola ban komplit ya kan ring dorba te mentang ngila komplit ka skim kadangwan mo te TV long usaki witness ba ya ka jintre la tre sisa wat ya kan ka podium ke bab penkenjang ni mensua kam don mentang kaladon kita ki railing, ki tiles, ki barok ki jingpet itu nak dari mentah bekile. Di nak kalian kejonga, nak kuat banyak tu kena kendiat. Kidon ki sinong, ki baladanga ice cream, sina ring dorbar ke ba laipo put, la arpo put, nga IT ki bansina, anda ki sina, kami isu laipo put, kami arpo praput, lakat praput. Danga kili balai. Te ngim solak pendap tinggi penrit no exercise. How mau tunumpat kalong da pompong. Bisa ngimpat yo tang ba piti kena ba pinai doktor ngindang sina. Kata ka dei mensim. Kaba ngidei ban pen I abangi sakri yau pai ba asno tau. Tenga ai buromi ba bu halor jong kata. Ngatarai barok ki basai pisah. Ki pe ya pi bat kidon ka jing sanya bat dei na takadau. Kikloi bang ya sei benang ya pelut teka ega bamanga nga komit kataru kanong bakla kan sawan mo ngalali lu usnyo kakne te ngana thok tum longra kabasngo na susu galomba ngiyo sngo bakasnong matakan sadap shispa snem Dia akan naik lenti ya jaga senong bandap si spak senam. Ngam ken mau su benai ubah dia tresnong. Benai yu rumah senong. Tu bengiawan bagi lipik itu ke dong mau ya. Lah senam. Kali macam senam puai oh. Kadon kasni ke ba ngia tresnong. Hang ni kadur kadon napok mak katu ka report. Andawai ka jing tresnong. Nga lalek ringkat bat ka executive committee jong kesnong siya ka dong mauria tiga basno tunat ka lomba na kalian jong UPWD minister kumjuru bat chief minister hi kila kular ban penio ya kini ki critical roads balik kesnong mau tunum kamnang ban he sedong mauria ka daw ka lomba amla ban kit mar kit mata lembai ku jingking ding be namta Tinggal tribe JE ada berlek survei ke projek kelak tam ni ke arkulur kumba arkulur arpola ke di ketarukan saurlong ngamtip hakat tayo ayu benai ayu tembakan saurlong mentau senem di kene baro lese kene ga sandur ke bau ublei uyalam yangi namaro tidak
sispa snap kasino. Let's say uyalam yang ngaru ban kendria parti kendria nam ta haji mentoy jong pai ba. Tu pai ba kinde man sotu baklai kata kam da dei bangi kwa bor kwa burung. Tehan re habangi long nong mikma. Ngi kwa hi ban pen I ka kam on the ground bo parek mo. Ki kam hasno hatau. Tila da ngampat kendria parti ngatrai ngampat no draban ong ba kasurok kan lo. Ti kata ada ga jingi per. Mano ba mentoy kasurok kinom sina ha kompon doktor bo. Kasurok kin sa sina ha dong mauria. Kadon hangno ha mau tunu. Te kiwe kisnong ro amdei tang ka mau tunu ka saiden ro. Hagi kniat sini giban sawan. Ngibu katong banwani alam ya o chief minister ha po kisnong saiden ban visit ban declare ya kita project ke ban ngi layapan. Tengah terang habai dia bikin projek sekala biang. Kebang aku aban keren kadai ke isu ke basisya. Tamakam dia ke skop jom kena ke meeting. Kai ke baiba CDSM kumu chairman jom ke JAC ila penpau hang negalong ngaru asok ya kita ngarang keren iba Brahma kadai sisya mau kata. Tengah apa ban ai homework kendian. Ya iba CDSM bat kiwe gu parlo ngakwa ba pinlay kili na registrar mo bantip sisya hapo ka limit jong ka nega nompo town area katno ka bay register per square foot nomor mentang ngayos ngo ba ba CDSM kalong punta ngandas ngap si iba ki ong daku mo iba nomor dalade ngampat li register. Tinggi kuat pantip sisya ke egere. Telah dah kadai kere ke bau pai ba lak su bansil. Tinggi don kalenti bani keren nadu. Ban pensengau sya ke kabinet, bat ke kabinet jom ke sorka. Kan sa revise ya ka badai ban revise. Haki border area ni ong one ban register. Tendre lagi pai ba kisiam jing ban register. Ngi dei ban sok ya kata problem. Di mga rekat bat kiwe ki parlok MLA sangut gidon hari boy ngikloy ban yasam nakaway pat ka meeting kabang ini apliu cumot hadit berpilayo kita ki rates ki baper tinggi kloy ban krani ki officer ro ki haban put pat igirul ki belai dilarang ihap ban penkelai karul happen telah nadu naka bor jong ka kabinet. Tikini baru nilak banyak teri rengkat. Tengam judai beriu banang ban keren jrong. Tihan re hasnong mau tunung ngam jus ngo nong we. Ngaken mau hakapor bangalong MLA ningkong. Hakatu kupor ngam ken mau su ngai kat no to mangala ice cream. Ya kene gaying dorban. Hatu kopor keempat dia lalai malah dan dia armalah empat sedang seneng. Kepor bangalong MDC rumah terakhir dia layan nohi ngam don su tu record. Tiga bangaku akan hang ne galomba. Kasamoy trikam jong kane ke executive committee kelakut ki ong yang ngakuta. Dan re habang apik ya usok. Jong ka jing trikam jong ki ngai itang kisok ki batyang sudah. Kasong api ki pai ba. Mo. Lara ki kuat ke executive committee ke ba slur bantrei ke ba IT lut kam start api ki nong song sinong. Di ai ba ki kampen roi ki nang yai beteng ha kene sinong mau tunung. Di nakalian jong aku MLA ke ke ba ngalayakut ngin ya pendam. Kali tang kapor ke banyak up. Desa sisimpak nak kuat batong kublai si hajarmu ya pi ginong song sinong uwei po uwei. Lada ya keren danda biria hindian abang awan semua tunung ki perlok belik ni uru kibun bangas ngo singain bahaban wan. Argot laingot sawot ni edon. Skotun nak. Di kasinong mau tunung kadairu kawai kasinong
keba lada pishim kia shisha mo kano kakam sniu kebawanja anongpo lada mapi piate lakam kindia wat ini surok highway mo ikam ki menmit meniom lada pila bani asyarailam kawan rak kajimha ndai tagi kamau tunung ya ka district headquarter hi Barokawe kata kadi ka mentah ka bapidon di kasyong hangi banong ba de nakadaw jong ne surat bawan lut ki kamsniu ne banong ba nakadaw jongi ngila ban penha ya ke imlang salang akan district hi Barokawe kasyong mapi ban rai kubli sia jago